May sumagpacha imbabura taytapa alpa mama imbakucha sinasata Villacrán sumak tulakusqaku sinapacha tayta kuraka kispichi anku kay Villacrán tulakusqamanta ñankurikunawa paktachiripan wayko pungu llaqtaman chayaspa kanaku pangapa tayta kuraka kispichi anku está listo y aquí para realizar la caminata hacia la comunidad Huaycopongo. Sinapacha pukuna Dario Villacrán kay raymikunapi ñawpa mariko Masantoña Tucagun Punta Parroquial San Rafael ñawpa mapusha Susanita Uyakarta kay raymikunapi paktalla. Huaycopongo hatun kuraka raymita kanakapachi kispichi anku tayta kuraka tukushka sinapacha sumagya tushupang kuisa ukunapash sinapacha hatun kuraka raymi paktarikupang ñankurikunawan kay Huaycopongo llaqtapi asistirayla las mujeres jóvenes junto con la coraza. Sumapacha rako tandao kunawang sinapacha hatun kuraka raymi kispichi anku tayta kuraka hatun pacha tandao kunawang mujeres con panes grandes. Así se festeja en la comunidad Huaycopongo.
Kispichianku. Sinapa sa kurat na imitan niya upama po siya nakubang. Kaita Dario Bisagrang, Antonio Tocagong, Punta Parroquial San Rafael Mata, Senadata Susanita Uyagata. Sinapa sa Puna sakta ko napakausay kay Perikus Paka atong way kupong sakta pi. Así es la vida de las comunidades. En este caso, en la comunidad Way Kupongo. Y atrás acompañado de las guardias de Otavalo. Sinapa sa Way Kupongo, Chao Pisakta manya saya mus kagapang. Atong koraka yaikwe, atong korasa raime, taita kispichi angku, koraka taita. Way Kupongo apun chipa wasinya upapi kana upanchi. Korasa taita kispichi angku. Are kay Rey mikuna pinya upama apa masih ukuna Dario Bisagrang. Pakta sa kapang Junta Parroquial San Rafael pinya upama Pusag. Antonio Tocagong. Susanita Uyagata kay Rey Mikunapi Ñaupama apa. Quienes integran en la comisión de la fiesta de Corazá Way Kupongo son Dario Bisagrang, Antonio Tocagong, quien es presidente de la Junta Parroquial San Rafael, y como también Susanita Uyagata. Ellos está llevando adelante esta gran fiesta de Corazá.
Sinapacha, runa jakta kunapa kausay kakapang. Kay pirikishpaka, way kupungo jaktapi, hatong kuraka Raimi. Kay Raimi kunata kawakay sinakapanchi. Maiman, tawakay sila pacha, pikaw sa nakupanchi. Aman yung kansi runa kunapa, ayatsa ikaw sa chingari pachong. Wai kupungu jana pambama niya saya mus pakapanci. Kay pimi Raimi kuna urikuna niya puchikaris pakapanga. Sinazata niya upama papakuna atun saskita pagtachibangami. Say sinapacha kay pugjana pambama yay kuikuna ta pagtachipagana upang. Así sea la hinchada. Fiesta de la Coraza al estadio de la comunidad de Huaycopungo. Sinapacha kasna tubiachi ko na ang chaskis pakanako pang kay pugsa na pa ang baway ko pungo sa tagupi. Kolke waskawang warna mau kuna kaya napas pakanako pang. Kay takuraka apyo pijaris ka kispichi angko. Kay kura karon itinyaw pa mapo sama siyo ko na Rio Villaga Susani Tawiyagata Magata Junta Parroquial San Rafael tinyaw pa mapo siya kay babura marka tinyaw pa ma iko apo kunapas pasta sa kapa. Ya paisan si masiyo ko na di kan siwa pakta sa kapas kamanta. Kay mi kapar ka runa zakta ko na pakaw say kay Rico Chanta sa pipiyan na pag Rafael Perez ang ranggo kapane. To paripas yung sukta punjaw ko na pi. Aligo mo yali panggichi. Amigos, amigas, esto fue runa zakta ko na pakaw say la vida de las comunidades. Me despido deseándoles que le pase muy bien. Su servidor Rafael Pérez Anrango.